Jika cowok selingkuh. Mas selingkuh pecah nih. Iyo. Oh, bahaga. Ya apa tuh? Ya apa tuh kenapa bini ko tuh namanya Pak selingkuh may pandingan pinawak. Iya le, Sakit hati, luka di dada tidak ada obatnya. Akhirnya napateki coba. napateki. Napateki, madolong ki. Napateki ra kato ya Iya, kisus to. napateki. Nambah minti susi to. Di foto. Iya, kita udah mau nih. Meram sulit toh. Dari rumah di home ke market. Oh dari home ke market. Mau bikin apa ke market? Beli belanja. Nomenin di pocket. Mau ikan. Tapi already mau ikan di apa namanya? Jadi jam Nah, minta sama Mama Nopi. sudah nih ikan. Sudah mie ikan. Pernah kalau sewa auto lah kalau 5.000 kamu salah dua. Pasti auto langsung sudah menggas do Ya, menggas. putri dah cili pindah di home. Nah, kau kuman deh. Already. Inggris kan nenek mi tapi santo. Hah? Nenek mi to Inggris. Tidak. Sudah ya, Mi mana apa bahasa Inggris? Nah di belajar ki bom bewan akhirnya cili. Sampai nenek mi to Inggris. Anu tu dulu. Sampai nenek mi to Inggris. Nama nara ko mi bahasa Mana Inggris. kami? Tak apa. Dan ini cepat kukis namin na tahu. Dua pas saya, sangra. Doon namin ko narujak punta ro boy. Di mo no kubono bato tapi kosong. Mak kontra do, udah pe mak kontra pa yete te kopi dan te pas sekolah na suina sana ko na to. Anu, amorio mo doon tama pa. Dipira sa di kontra sa banom mi do. 3,5 per tahun. Berapa itu 3,5, 350 raka? 335. 35 juta. 35.000. Ah, 3.500.000 Iya, 3.500.000 per tahun. per tahun. Iya, Berapa kamar? 4, 1, 2, 3, 4. 4 di loteng. Karwasau. Petaan na. Kenano pas sekolah ya. Maksudnya Iya. total na rimento. Tuba nomi. Itu marimu pikiran na. Nalang na kontra na to. Wala pa 5 jam. Malewa na aku pengacara na. Dengan cara di mana? Pengangguran banyak acara. Ilabe. Ah. Oh, Anu nah. si den yan na kamar masing-masing kamar den ano na lang kamar mandi na. Wah, di luar. Oh, Tapi sumur di luar. pira kamar mandi. Tuh. Jadi tak dua ano na di udah dipakai le. Dan udah bisa di tanah. Pira kamar men tu to? 8. 8 itu di sananya, nah 4 di sininya. Apa itu yo? Dengan Ano dorong. kemudian ano bisa tinggi. Tiga awal. Berarti satu kamar 3.500.000. Iya, le. Lain hotel, lain listrik. Oh, Iya. Ya tuh hotel di luar. Ya tuh listrik sendiri. Terserah kita berapa dipakai itu kita bayar. halo. Mbak Mini tuh mana sih kemana ya tengah-tengah. Malibang kan men puta-puta. 125. Ya sangat pengacara to malibang men puta-puta. Apa lu jaga? Lidah bisa. Di pengacara. Pengangguran banyak acara. Malinar acara kita ini. 500. Nah, lebih gitu sini na to. Setengah. Iya. Terus sini pintu. Iya. Di Pak Jaman na beg istri na. Ada orang na dipakai na. Apa di jama? Komen tu apa nang tu di jam ko di jam nasan.
Saya kan jangan bilang ke saya, uang kontrakan nomor terdapat kami kuah. Dahil pa daw, makontrakan niya na rin solani na masikola yung ukit. Pa bene, pero dari mata ako, dari matibon. Ano man ko siya pasang? Sige, kita ko na rin. Uhuy! Bayari di daka to mo kwa. Na masikola ki adol naman nilinda ka bene, siya mo na yung baga. Kita dia tami. Dana din pepura meni dari orang tua. Ito nga rakat ko po ka na Dong ano ta? Tidak boleh itong kosong Di kuah rakyat, emang pikiriman na toli nyo iya. Kung sabi itu kita emang pikiringan na yun ito ah. Ano, tayo na madya, matoli, matukang talo mana ka na. Yo, Anjing. Satu dulu na. Doma. Yo, satu Karo na. mana ka na, misa ribene. Oh, nama matang do maparitambak pun itu itu. Mana buat kirani. Wah. Nadi ko mo tibine, nadi ko na mo mapatanan tenong ro. Kwa mi tama kabe. Siya maakabe na. Mataka, tuloy ka mo ba yung masama din? Tara ka tong nawa. Lom pariuma. Lambay boyo na maanikiman na. Uca bikin tama. Yan pala, di ba? Sama mo lagu. Uca bikin tama. Eh nomor kalangan nando kita tak aman mo na do gambe siya paman mo do. Dahil bang minisa, ako mapakan dia. Ano manung na riyan hindi do eh. Tidak, So hindi. tidak lah. So ya to kuni nalaman ko sa ngalo do eh. Minta rasakan na memble. Ay to om gilay minda sangan na tu. Bandar di mana na? Langan na banon na ando. Do pak kapsolon do. Kapitalo langan nando ako. Do ako yo. Budaya manu ko na anak ka na rito. So Mapinira hindi manu. no sangan na to. Do ako. Ada buta to anak ka na tako. So hindi sanit na. Semi rat Eh so semi. Buda mo nila sa So semi na ito maasapam mo. Cuma to pasak panggapi nga dito. Yo. Tal lumana ka to apa? Kaya na to tar kibini na memble. Ando. Iya na no siya miya dito normal na di pumini. Kaya magkipore mi manik. Asal din. Banyak. Taruh. Apa na biasa na ito? Kakang tengah. Makan. Ada manis-manis kecutnya. Iya. Dan cowokku tuh terus membilang lu. Jolo Kalimantan. Kalau Jolo Kalimantan. Nah, di sana ke LDR nanti siapa yang selingkuh? Melon kakek di pasti jarak jauh ki atau yang jarak dekat? Jarak dekat tiap di Ruel. Kalau jarak jauh mana kibini. Nah kan setia-sia kayak jarak jauh lah. Masih kia semua kita mau kita tiro. Pasti setia. Yakin? Borro tilabe. Labe. Dia rekam LDR kan? Ada pacaran jarak jauh? Hai, Bisa ada kumulek. ayah kan mengurut pak. Bisa ada kumulek. Ini dari cowok mikis tante, mana langsung ke mana? Tante. Mengapa? Jadi nang tamu ni pada itu mana mulai? Jadi solusi nanti. Solusi. Kalau cowok atau jauh, cowok belum Kalimantan nanti itu lah. Mana minyak kibini itu? Nah biasa siapa sih telepon? Mana? Karena kenapa gua tahu? Aku sayang kok. Bersilabe. Borro tilabe. Kenapa aku sayang kok? Hanya kau di hatiku. Tiada yang lain. Bersilabe itu. Jadi yakin kamu nang selingkuh mata cowok aku yang di Kalimantan. Jadi teta bisa LDR, Dok.